हाय सांग मैंने केमी अच्छा सब भल अच्छा तो आज टपिक आपने जन देखिपे थंबनेल देखी जापर आज टपिक हूँ जड़े भाई तो आम रोस्ट करवानी किंतु गोटे बुझेवा कि गोटे कहवा भिडियो मध्यम तो जो बर्तमान जो आम यूट्यूब रे अच्छा माने बेसी भिडियो बर्तमान चलती माने बेसी भाइराल हबार लगी तो सेटा हूँ कौन ना राजकुमार भाई ब्लॉग जोटा कि आमर राजकुमार भाई आमर सब छाड़ुंट कौन ना भूत जो जगह अच्छा से जगह जाए से भिड कर तो ब्लॉग कर भिडटा तो राजकुमार भाई बास तुमको ये धन्यवाद दिया कि आपण माने माने बहुत राति जाए सेटार वीडियो शूट करके आसुँच तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद किंतु भाई गोटे कथा देखा गले आपणकर साहस को मानिया पड़ो कहीं आपण माने आपण पिला मानको बुझाउछंती कि रुह आम भलसे भिडटा करके जावा किंतु आपण गोटे कथा मिस्टेक कर दउछंती भाई जो आपण सहित जो दु तीन जन पिला भी जाउछंती तो भाई से मानको टिके आगे प्रथम सुधारंतु माने ये आप गोटे भिड देखूँ मुझे आप गोटे भिड देखुची तो देखते आगे भिडटी जूम कलु एटा गोरिंडाटा पूरा सीधा तलू कौन है लेकिन देखे अजब देखा से तलू को से जो गोरिंडा जो गछर डाही से डाही तलू गोटे नमेला भाई भाई देख देख भाई ना ना देख देख तो अनिल भाई आप देख सकते तो भिडटे देखते ये कौन ना राजकुमार भाई आम टर्च टी मारे कौटी कि गछ तो आप समस्त जानते गछर डाल तो तार गछ सीधा ही थाई पारे नई थाई भी पारे तो ये आम गछ डाल को नहीं डर कम कौन मत गोटे कथा फास्ट गोटे कथा कि आम गछ डाल को नहीं डर कम कौन जदि भी आम कौटे भूत देखुं कौन देखुं से आम डरवा कथा कि सामान्य गछ डाल को नहीं आम डरनी आम तो भिड कर तो भाई यहाँ टी ओभर एक्टिंग को पड़ोची है तो सेटा भाई टी आगे मिस्टेकटा देखूँ तो सेटा आगे फास्ट सुधारतु तापर द्वितीय कथा रहा आमर कौन तो भाई आपण ठीक अच्छे आपण जाऊँच सबुआड़े बुलूँ भिड कर से सब ठीक अच्छे किंतु आपण सहित जो मैंने जाऊँच भी टिके आपको साहस दवा तो से देखते किभरी ओभर एक्टिंग कर तो आपण मैंने आगे देखूँ आप निजे आगे देखूँ भाई यहाँ मिस्टेक हो कि नहीं आप भिडियो मत कहतु तो देखो आउ गोटे क्लिप आप देख दूँ यही क्लिप कौन टा से कौन टा पशिगला पशिगला बिलुआ बिलुआ बिलुआटा माइल माइल ये गछ माइल रहे हबे से गछ मझी मारे मुझे जोड़ी मारती प्रेम भाई जल्दी मार एटा कौन हैं बसिला देखा हाँ बा से मझीरे देखुच आ भाई मैंने आप तो वीडियो देखी सारे तो ये वीडियो भी गोटे देखूँ कौन ना ये वीडियो भी आप देखिपे गोटे मैंने गोटे बिलुआटे मैंने बाट तार जाऊँगी कि तार रात तार बुलिया टाइम तो बुलू सी तो ताकू आप किपरि एक्सप्लेन कर देखूँ आप प्रथम टर्च मार्च तो से देखते बिलुआटे जाऊँगी तो ये आम कौन कहे कि हे बिलुआटे जाऊँगी कि कौनटे जाऊँगी आम ये कहवा कि एमती तो आम कह ना लोक डर कि ए भाई तो भाई देखिपे भिडियो जो रिएक्शनटा भाई ये करूँ जदि कर तो निज साहसर सहित जाकि से जगह सामना करूँ आ से जगह सेमती ही भिड करूँ ना डरिकी ना लोक अधिक ओभर एक्टिंग करके से भिड करूँ तो आउ गोटे देखिपारे आउ गोटे क्लिप आप देखूँ तो ये क्लिपटा कौन तो आप भिडियोटा देखी सारूँ रो से साउंडटा शुणा ସେଇଠି ହଉଛି ଅନିଲ ଯାଉନି ଏକା ହେଇଠି ର ପାଟି କରନା ପ୍ରେମ ଭାଇ ପାଟି କରନା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡଟାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବା ଦୌଡ଼ନି 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 କହିଲି କ'ଣ ଅନିଲ ଭାଇ ଏଇଟା ହଁ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇ ଏବେ ବି ହଉଛି ମୋଟା କଣଟେ ସେଠି କରୁଛି ହଁ ଏତିକି ମୋଟା ସେଇଠି ସେ ନଈ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଏମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି
ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଖସି ଏବେ ଏବେ ବି ହେଉଛି ଇବୁ ଚାଲ ପଳେଇବା ହାଁ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆଉ ଯିବାନି ପଳେଇବା ଚାଲ। ଯିବାନି ପଳେଇବା ଚାଲ ଏକା ମୁହାଁରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ମତେ ଡର ମାଇଲେ ଆଉ ଏକା ମୁହାଁରେ ହଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଚାଲ ଆସ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ପରେ ନେବ ଚାଲ 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 ଏବେ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଧର ଧର ପ୍ରେମ ଭାଇ ଧର ତ ଧର ଅନିଲ ଆସ ଆଉ ଆଡକୁ ଆସିବ ଆଡକୁ ଆସିବ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସିଏ ସେ ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇକିରି କ'ଣ ଯୋଉ କିମିର ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଖସନ୍ତି ହଁ ସେ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଜଷ୍ଟ ସେଇଠି ଏମିତି ଭୁସ୍ କିନା କରିଗଲା ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନି ତ ଏ ପ୍ରେମ ଭାଇ ପହିଲ କେମିତି ଚିହ୍ନି ତ ଏବେ ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କି ଶଳା ଗଳିଗଲା ସେ ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଥାଉ ହଁ ପଳେଇବା ଅନିଲ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପଟା ସେଠି ରହିଲା ପରା ସକାଳେ ବିଲିଆ ବିଲିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆରେ ଗଲେ ତ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜଣେ ଭାଇ ଆଗେ ସାହସ କରିକି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ତ କିଛି ବାଟ ଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖିଲେ କି ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସିଏ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜକୁମାର ଭାଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବାନି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପିଲା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନା ସାହସର ସହିତ କର ଏଭଳି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଭାବରେ ଡରେଇବା କିଛି ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଇପାରେ ଭାଇ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଭଲ ସାହସିକତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ବି ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ବାସ୍ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ତ ଭାଇ ଏତେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହସିବେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନା ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କର ଏମିତି ମିଛଟାରେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରନି ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଏଇଠି ସରିଲା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ କି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ ଭାଇ ମୁଁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।